कालेनगी नुंसा मरक्त रोजादार सिंगना थेंगनरिबा अवाबा चैथेंग अदु फोंगदोक्तुना तेंथाना ओइब तौरोइदबनी अदुगा करिगुम सहरी चाहूदबगी अवाबा अदुसु फोंगदोक्लोइदबनी अदुगा तरावी नमाज खर वारबसु मदु हराउना खांगदबनी मसिबु अल्लाह की माइकैदगी अखोइदा पिरकप पोटलुम अमनी हाइना खल्लोइदबनी असुमना खनब तारबदी पांगथोक्लिबा अमलसिंग असिगी सवाब मांगजरबनी अखोइना दुनिया की थबक सिंगी दमक्तदी साब थकपा अवा नुंगाई कया थादोके अदु ओइरबदी अल्लाह ने याबीननबगी दमक्तौ असिगुम अवाबसिंग असि खांगबदी करिसु नत्ते नुंसीरबी चिलिनाउसिंग ngasi khoi punna Ramadan gi matik magun sing khangminnasi Hazrat Salman radhiyallahu anhu na hai Saban thagi aroibin numittak Allah gi Rasul sallallahu alaihi wasallam na aikhoi da waz tawbiramme nakhoi gi nanakte yamna matik magun chawraba barkat leiraba tha am lakkadore masida ahing am lei Tha lising amadagi hen fai Tha asigi nung til da roza hen ba faraz oino Allah achobano tha bire aduga ahing da tarawi namas suan ba asibu sawab ki thabak oina tha bire kana agumana tha asid neki ki thabak amat tawraga Allah gi manakta naksin na ba khotna rabadi Ramadan natna atay thada faraz ama pangthokpagi sawab ka manahan bigani aduga faraz ama pangthokpa tarabadi Ramadan natba atay thada faraz humphutara pangthokpagi sawab ka manahan bigani tha asi sabar gi thani aduga sabar gi mahidi jannat ne miyo ibasinga nungsina na laiminna tha amani Tha asida momin banda sing rizq hengat halle kanagumana roza helibami amabu iftar tawhallabadi mahaki guna kokpi gani amasung dozakh tagi hinghan bigani amasung roza helibami aduga chap manana sawab phanghan bigani roza helibami adugi sawab su hanthan biroi sahabi sing hangat chai Hey Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam Aikhoi gi marakta mi khuding makti rozadar amabu iftar tawhannabagi pangal leizade Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam na takpiramme puk thanna pizaba adu khakta natte rozadar amabu khurma maru amana natraga ising yaum amana natraga sangom glass amana iftar tawhallabasu Allah Ta'ala na sawab chap mana na pibigani Tha asigi ahan besarukta Allah Ta'ala gi rahmat thabi ani subasarukta banda singi guna kok thokpi amasung aroi besarukta dozakh ki maidagi kanbi kana agumana tha sida magi minai bu mathauda khara kom thok han birabadi Allah Ta'ala na Mahaki guna sing kokpi gani amasung dozakh tagi hinghan bigani aduga tha asida potlam mari yamna hena taw ani amana Allah na yabina na bani aduga ani amana nakhoi gi damakta tangai fadrabani Allah Ta'ala na yabina na ba ahan ba potlam ani adudi kalima tayyiba amasung istighfar Guna kokpi na haizab yamna tawba asini aduga nakhoi gi damakta tangai fadraba potlam ani adudi jannat fangnaba ni jahuba amasung dozakh tagi hinghanbina ba hai jahubani aduga kanagumba amana rozadar amabu ising pithak pikhrabadi ising na iftar tawhanbirabadi Allah Ta'ala na mahakpu kayamat ki numittaw Hauz kausargi ising pithak pigani amasung jannat changdriba fawba ising khawrang leroi hadis asida palliba ayamba wafam sing asi Ramadan thagi matik magun thagat pa hadis kayana su saugatli
hadis asidagi maru oiba wafam kaya aikoina khangli ahan bado Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam na Ramzan thagi mangjawna na saban gi aroiba numitto Ramzan thagi matik magun aikoigi thamoida lengdana leinana ba aduga masida tawgadaba tawba yaba amal khudingmak mikup ama fawba manghandana tawnana ba was tawbirami tha asigi mating magun khudingmak takpiraba matungda maru oiba wafam kharada hena pukning sing birami madudi ahan bada laylatul qadr masi thangai mak sengna yamna maru oiba ahingni matung tarakpa video singda laylatul qadr gi maramda sandokna punna khangminasi adugi matungda hadis asida asimasu panbiri madudi tha asigi nungthilda roza henwa faraz oihan biramlai amasung numidangda tarawih gi namaz Allah taala na sunnat oihan biramlai masidagi aikoina khangba ngammi madudi tarawih namaz asisu Allah gi maikaidagini aduga Allah gi Rasul sallallahu alaihi wasallam gi atwapa hadis kayana su wafam asi saugalli maramaduna tarawih namaz asi sunnat ni haiba asida imam singi matmanai burhan haiba lairik aduda asumna iri musalman singi manungda tarawih namaz sunnat ni haiba si rawafis ya kanglub natna atai kanana su yadab leite Hazrat Maulana Shah Abdullah Sahib Delhi ki muhaddis na masabt bis sunnat haiba lairik aduda asumna ibiri khungange mi singna tarawih namaz thadoklabadi imam na ningthawna makhoida landagadabani matang asida khangjingadaba wafam amasulai madudi numit mangani natraga tarani gi manungda Quran khatam ama tarawih da targa sunat ada oire aduna tarawih du sonbagi mathau tadre khannai masi onnaba wakhalni tarawih da Quran mapum sonba natraga taba si top sunnat ni aduga tha asida tha chup tarawih sonba asina tongan ba sunnat amani ani asidagi ama tawdrabadi sunnat ama aada tawdre langkhai chatpa mioi singna mafam amada lengdana tarawih namaz aada tawba ngamdre adu erabadi ahan manumit kharni daw Quran mapum asi tagadabani adu lem hawri bising aduna afang ba mafam daw tarawih namaz asi aada tawgadabani adu oirabadi mangonda awat leitre nafil ibadat Hai zakriva hadis asida Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam na panbirba atop wafam amana Ramazan tha da tawwa nafil ibadat ki sawab atai tha sing da tawwa faraz ki sawab ko man han bigani amasung tha asida tawwa faraz ibadat sing ki sawab ko atop tha da tawwa faraz humfutara ki sawab ko man han bigani haiba sini matang asida ikoina asigumba tha asida faraz amadi nafil ibadat sing kaya yamna tawbage haiba du khanthaningai oi faraz gi matang de yenglabasu miyoi kaya na sahari sarba matungda tum thakibana maram oiduna ayukki namaz kaza tawi aduga kaza oidwa miyoi kaya su jamat ki namaz di fangde Allah gi ahkam faraz bu thadok banatraga thadok trabasu jamat thadok asina Sahari sabagi sukriya pangthokpagum tawnari Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam nadi hadis amada asumna haidok pirammi masjid ke anak pada laiba miyoi singi namaz di masjid ta son banatrabadi namaz oide mazahir haq haiba lairik aduda asumna iri kana agumana maram leitana jamat ki namaz thadok labadi mahaki mathakta tolamba faraz adudi kokhigani aduga namaz gi fangpham thokba sawab adudi fangloi asumna maghrib ki namaz iftar tawringe de ayamra nan thok halle aduga masjid lak pa miyoi kayasu takbirullah natraga ahan barakat ki parba tawde aisa gi namaz asisu tarawih gi wakhal thamlaga matam oidringe de ayamra sole Masjid Ramzan thado aikoigi ibadat faraz ama fangnana khotna badaw faraz ahum na thok haliba nungthil tumlingai aduga asar gi namaz na iftar gi poche langlingai da na thok halli
फरज इबादत फाव असुमना अखोइना नानथोक हल्लबदो नफल इबादत की मतंगददी करी अमुक ओइखिगदे अयुक तुमलिंगदे इसराक अमसुंग शास्त की नमाज फंग बंगमदे अवाबिन की नमाज की मतंगदसु असिमंगाई इफ्तार मतुंग तरावी अमुक सोनगदबनी हाइबगी वाखलद मसिमसु थादोगी अदुग तहज्जुद की नमाज सु सहरी चारिंगदे सोनब मतम फंगदे अदुग पुमनमक असि तौरोय हाइब मीसिंगी दमक्तनी अदुग तौगे हाइब मीसिंगी दमक्तदी असिगुंब तांगन फंगलब नुमितसिंग असिद इबादत सिंग असि अमत चित्थदन पांगथोकनब मतम फंगे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम न सही खुदिंग रमजान थाद कुरान शरीफ मसा पुंब अखोगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द ताहन बिरमे अदुगा हदीस खरददी असुमन ताकपीरी मददी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसु कुरान असि तिलावत तौरमे अमसुंग हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम न तारमे हदीस अनि असिब पुन्न लौरगा आलिम सिंह न ताकपीरी कुरान असिब अमन सोलगा अतोप सिंह न ताब असिगुम तिलावत मखल असि मुस्तहब ने मरम अदुन कुरान शरीफ असि हक ngam मखई तिलावत तौननब होटनगदबनी तिलावत तौबदगी अरेम मतम सिंह अदुसु अरेमद मांगहल्लोइदबनी लोइनना अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न था असिद अतोप थबक मरी अमसु हक ngam मखई तौननब ताकपीरमे थबक सिंह अदुदी अहानबद कलिमा तय्यब अनि सुबद इस्तिगफार अहुम सुबद जन्नत फंगनब नीजब अमसुंग मरी सुबद दोजख तगे हिंगहनबिनब हाइजब मरमदुना अरेम मतम सिंह असिद थबक मरी असि तौदुना लेनगदबनी असुमन तौरबदे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सना याथंग सिंह ngang चटप ओइगने अदुगा दुनिया के थबक इनखांग सुना चिंद दरुत नत्रग कलिमा तय्यबा तत्तन काउदन सोलबदी हयंग हसर नुमित हाइरब यागनी वान लेनखी पुंसी चिंजाक थीबद अदुबु काउजखिदे नोंगमतन हाकि नमिंग मथंग द अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न था असिगी टॉप मगुन खर हदीस असिद ताकपीरी मदुई अहान बदर रमजान था असि सबरगी थानी मरमसिनो रोजा हेनबगी अवाब कया अदु हराउन खांगदबनी कालेनगी नुंसा मरक्त रोजादार सिंगन थेंगनरिब अवाब चैथेंग अदु फोंगदोक्तुन तेंग था नावइब तौरोइदबनी अदुग करिगुम सहरी चाहुदबगी अवाब अदुसु फोंगदोक्लोइदबनी अदुग तरावी नमाज खर वारबसु मदु हराउन खांगदबनी मसिब अल्लाह की माइकैदगी अखोइद पिरक पोटलुम अमनी हाइन खल्लोइदबनी असुमन खनब तारबदी पांगथोकलिब अमल सिंह असिगी सवाब मांगजरबनी अखोइना दुनिया के थबक सिंगी दमक्तदी साब थकपा अवानुंगाई कया थादोके अदु ओइरबदी अल्लाह ने याबीननबगी दमक्त असिगुम अवाब सिंह असि खांगबदी करिसु नत्ते मखातान हदीस असिद ताकपीरी था असि मिनुंग सिगी थानी मरु ओइना लाइरा अनंग सिंह नुंसीबीगदबनी अमसुंग अमल ओइना पांगथोकदबनी मदुगी खुदमदी इफ्तार की दमक अखोइना पोट तरा लांगले अदु ओइरबदी अखोइना लैत लाइरा अनंग सिंगी दमक चप मानना खाइदोक्तुना पीब ngamद्रबसु पोट अनि नेत्रग मरीदी मखोइगी दमक सरुक तमगदबनी मरम अदुना अखोइ हेक ngamलिब मखई इफ्तार सहरी द लाइर अनंग सिंगी सरुक तमगदबनी सहाबी सिंह उम्मत की दमक मतौ तमजहुनब थबक ओइना तौरग उत्पीरम ले मरम अदुना अखोइना अफब थबक खुदिंग मक्त मखोइगी मतुंग इन्ननब होटनगदबनी सहाबा किराम की यामना ngakningai ओइब मसिंग थिंगमदब थौदोक सिंह अखोइगी मांगद थंबिरम ले मदुगी मनुंगदगी थौदोक अमखक्तंग पुन्न खांगमिनसि मदुदी अबू जहम रज़ियल्लाहु अन्हु नहाय यरमुक की लानफम द अइगी चाचा की मचानुपाव अदु थीनिरमे अदु इसिंग खौरांगलम लगा पिथकननब नत्रग करिगुम असोक अपनी यावरम लगा मदु चाम थोकननब इसिंग खाव अमसु पुरमे
असोक अपन मरक्त महाक असि तादुना लैब थेंगनरमे अइन इसिंग खौरांग ब्रा हाइना हंगबद इसिंग थकनिंगबगी इंगित तौरकलमे तांजा असिद मा मनाक मक्तद तादुना लैरिब असोकप अमगे अवाब खोंजेल ताबदो महाकपु हाना पिथकननब अइगी भाइने इंगित तौरकलमे महाकि मनाक चंगसिनखिबदो महाकसु इसिंग खौरांगले हाइब खंगले लोइनना अइन इसिंग अदु मंगोंद पिथक्के तौब तांजा अदुमक्तद अतोप अहुम सुब नुपा अमनसु इसिंगी इसारा तौरकलमे अनि सुब नुपा अदुने इसिंग अदु थक्त्रिंगैदो अहुम सुब नुपा अदुदो पीननब इंगित तौरकलमे असुमन मागी मनाक यौसिनखिब मतमददि नुपा अदु मथ्वाई चुपखिरमले मरम अदुना अनि सुब नुपा अदुगी मनाकते इसिंग पिथक्ननब यौसलक्प मतमददि महाकसु मथ्वाई चुपखिरमले असुमनो अइगी भाइगी मनाकते अमुक यौसिलक्पद महाकसु शहीद ओइखिरमले मसिनी अइखोइगी इपा इपुसिंगने चेलमलिब कथोकपगी थौनाव मसागी इसिंग अदु मिंगोंद पिथक्लगा मसागी मथ्वाई फावब कथोकखि अल्लाहना अइखोइबु याबीबो ओइसनो अमसुंग अइखोइबसु मखोइगी मतुंग इनबगी पांगल पीनबिसनो रूहुल बयान द हजरत इमाम सुयूती की जमीउ सगीर अमसुंग हजरत सखावी की मकासिद की लोथोक हजरत इब्ने उमर न बयान तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस अम पनबीरी मदुदी मतम पुमनमक्त अइगी उम्मत के मनुंग द अल्लाह की थौजाल फंगलब खनगतलब मियो यांखै अमसुंग अब्दाल अचौव सुफी निफुलै मखोइगी मरक्तगी अमहेक सीखिबगा अतोप अमन महुत सिलहौई सहाबीसिंगन मखोइगी टॉप टॉप अमलगी मतांगदा हंगतचै हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न ताकपीरमे मदुदी मखोइन मियोट मिनै तौरिब जालिम सिंगबु ngaकपी फत्तब थबक तौब मियोइ सिंगबसु थौजालबी लोइनना अल्लाह ताला न पीबी रखलिब मखोइगी रिजक सिंगदगी लैत लायरब सिंगी दमक्तसु सरुक तम्मी अतोप हदीस अमद लागी कनागमन आराम खौरांग मीबु पिज पिथक तौवे सेन इन्नब लैतब मीबु सेदहन इलहनबी अमसुंग मुसाफिर सिंगबु लैफम साफम पीबी अदु ओइरबदी अल्लाह ताला न महाकु कयामत के अवाबदगी कनबीगनी हजरत यहिया बरमकी ने इमाम सुफियान सौरी दे था खुदिंगी दिरहम लिसिंग अममम पिरमे मसीगी दमक हजरत सुफियान सौरी न सजदाद महाके दमक असुमने दुआ तौबिरमे हे अल्लाह यहिया न दुनियाद अइगी दरकार लैबसिंग अदु कोननब पीबीरे नाके थौजाल न महाके आखिरत की दरकार लैबसिंग अदु वातन पीबियो हजरत यहिया न सीखरबद मियोय कयार महाकु मंगद उबद महाकने सीरब मतुंगी पुंसीद करम न लेलिबगे हंखी मदुद महाकने असुमने पाखुम पिरखी मदुदी हजरत सुफियान की दुआ दगे अइगी गुना पुनमक अल्लाह ताला न कोकपीरे मखाता न हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तार तौहन बीबगे मतिक मगुन पनबीरी अतोप हदीस अमद असुमने ताकपीरी कनागमन हलाल ओइब चिंजाग ने रोजादार अमबो इफ्तार तौहन बीरबदे महा की दमक रमजान की अहिंग सिंगद फरिश्ता सिंह ने रहमत ठुंग हनबी अदुगा लैलतुल कदर की अहिंग हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम न महाकु मुसाफा तौवी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम न महाकु मुसाफा तौबगी खुदम दी महा की थम